Shalom, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita uhuruta, martongko mahita. Puji-pujian, terima kasih isombah konur nami hubamu Tuhan. Bani panorang soguton, buah ibagas malas nyuh hanami, puho umbani bodoman nami. Agadupan in pitahalani biar nelayakmu. Nadok menjagai menramotkon janah memasu-masu kuluk nami bani panorang sukuton pe Tuhan ibagas nasio lupah kanami horja nami sigano pari parlobi urasi ham hanami marhide hatam kasi ibagas hapa singon na hubamu tongon hanami mandalani kuluk nami sigano pari bagas koran na kumuton Yesus Kristus Tuhan nami jalan marapakon tongko namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogot nyarion nabo isi sehanami marhiteo ni channel itu pon tigapan sigano pari bantang bani panorang sogot nyarion hari Sabtu tanggal 10 sada Maret tahun 2027 aima tersorat bani buku bodah pindu 27 ayat 10 sia nama katahon serang songon bah masormin kon bohini bani jolma sonai do uhur ai mansormin kon hadirun ni jolma ai bani dirini uhur aima sangat penting tuma ibagas partukanta ahana dong ibagas uhurta aima naman sormin kon ahana nilahuanta adape na ihorcawan kita atapu isobuton ahana dong ibagas urta aido na ihorcawan kita jana aido huma na ipataridah kon hita marhite kon ni golukta sigano pari ay maase anggo na masambor do isini hauronta tontu masambor mahumani carata mangidah dirita masambor mahumani carata mangidah hasomanta sonai dohoma age mangidah naibata ibagas parguluhanta asi parah tumangdo bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo do masopat maseda hauhuronta mambahen gabi maseda dohoma age sikapta sonai age pangabakta baik ai pambahenanta dopak birita dopak kasomanta sonai age dopak naibata aima asik sangka isobut marhitehoni buku poda bindu 27 ayat 10 siamon bahasa songon bah masormin kon buhini bani jolma sonai do uhur ai masormin kon hadirion ni jolma ai bani dirini artini bani hatana pondok boy subuton ta sonon lahu mamboto ahado na ihor cahon hita jana sonahado hita manandai dirita tori kita ma uhurta sonai do homani sonaha sikapta laho makaholongi hasomanta totu ulang itori kita ahana ibayan hasoman dopak kita tapi tori kita mah ahana adong ibagas uhurta jadi somon marsormin bani bah sonai mahumani kita mangida kubagas uhurtang parbagasta jadi sorminta sedo ahana ibahen halak dopak kita tapi ahado na terjadi ibagas uhurta jana sunai dohoma age dopak naibata anggo doma maseda uhurta mananda naibata gabe maseda mahumani age carata beribadah marsombah hubani naibata aima ase tujuan ni hataon terlebih maai hubata selaku halak Kristen perlu tumang kedo ini
ase ijaga hita uhurta. Halani anggo doma na jahat ma adong ibagas uhurta, totu na jahat ma huma ibek kita dopak dirita. Tapi anggo na madear do humani ididah kita atape namanggoki hauronta na madear ma humani na ibahik kita dopak dirita. Jana melebar doai lang pitah bani dirita. Sonai do huma agi dopak kasomanta jolma rosi dopak Tuhan naibata. Asi jangin do hape babenang nelongan ibagas Tuhan pada Yesus Kristus. Anggo do mamaseda hape ukuta usih doai kita marsormin bani bah nagumbur atape bah na margilumpang. Jadi anggo margilumpang maukuta totu margilumpang mahomani pambahenanta atape pangabakta. Alani sahalinari songon hita marsormin bani bah anggo tenang bah ai totu tenang mahomani jelas mahomani itanda hita dirita. Jana sonai mahomani anggo lang tenang uhurta berarti lang tenang koma itanda hita dirita. Lang butuh kita isi dosa sintong ni hita. Alanyai perlu tumangdo hape ini ase ibagas ketenangan hita ase boy humani songon namar sormin bani baai sonai mahumani hita jinges mangida mananda dirita angko tetap ibagas ketenangan hita. Ay maase bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang boy hape ni hita mangindahi ketenangan marhitehon ni ahana adong i dunia on. Ketenangan ibagas parpuluhan tahun jupah kita aima anggo ibahen kita hapeni uhur taon gabe ianan tapean ni hatani nebata halani pita ibagas hatani nebata dohasa bui jupah kita ketenangan na kumbani nebata. Jadi anggulang hata ni nebata na mangguki hauronta anggulang tondo ni nebata na manrajay hauronta seng anjay jupahan dame ibagas uhurta. Nah ijon mabapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo dumalang dame uhurta lang dame behita ibagas dirita. Janah mahol mahita humani mardame pakon hasomanta jolma. Sonai do humani age pakon nebata totu seng tarbahen hita mardame-dame pakon nebata anggo seng tape anggo seng iyani dame na hunbani nebata awonta. Aima ase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus tetap ma ijaga hita tene hahuronta ase marhitehon ni uhur atape isi ni hahuronta sonai mahumani ipataredah kita ise hita ubani hasomanta jorma jana ise hita ilobe-lobe ini bata salinari anggo nama diardo isi ni hahuronta totu nama diar mahumani ihor jawon hita anggo holong do na marisi ibagas uhurta totu holong mahumani na luar bani ganupan pambahenanta salinari songon bah mansorminkon buhita sonai do humani uhurta masorminkon ise do hadirionta ilobe-lobe nya soman jolma sonai age ilobe-lobe ni nebatan ase tetap ma ijaga hita hahuronta ase ulang sopat nama sambor nama nggoki hahuronta tapi tetap ma kata ni nebata tetap ma nama diar jana tetap ma holong na humbani nebata nama nggoki hahuronta ase nama diar jana holong na humbani nebata ay mahuma na ni horca honta ibagas parguluhanta seganjang nyereon.
Amin martong kumahita. Ajari ham hanami tong Tuhan. Asi barang ahape na ni horcahon nami sa ganjang niya aganupan ay maronjolan kumbani isini haukuron nami. Alanyay barang ahape na siyol iparaya ka nami, barang ahape na siyol iben hanami dopak kasoman nami, barang son ahape tomon Tuhan cara nami manombah kam parlobe inidah hanami matongon hubagas haukuron nami. Ase porini petongon Tuhan bagi na masa sidopak konon nami tetap makan nami mangida hubagas uhur tangpar bagas nami. Ase tetap ma namadear na humbamuin, tetap ma dame na humbamuin, na tetap menjalir di bagas ganupan pambayanan nami, dopak diri nami, dopak kasoman nami, tarlubi dopak ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Oras bata ganupan, Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marweekend ma bata, jana selamat menikmati quality time pakon keluarga hinaholongan ni hurta. Shalom.